also put your CV on the table. You know, don't tell us, oh, you know, the president has not achieved this and that, and you worked with the president for 2 years. Can you tell us in those 2 years you worked together, what did you achieve together with the president? Then the balance of 2 years, we will know what to do. We will explain to you what we did for those 2 years. So it is important that we don't allow politicians to go scot-free. I will accept someone who has come who is new, who has never held office. But anybody who has sat in office, you start with your CV. Nasema siku hii nilifanya hii, siku hii nilifanya hii, siku hii nilifanya hii, na nikipewa nafasi nitafanya hii. Lakini usikae kama mtu hujawahi kanyaka ofisi, unajifanya wewe ni sasa mtu mzuri sana mwenye hujawahi kanyaka ofisi. It's important that we hold politicians into account for everything they do, because even the Bible says when we go to heaven, we will be held into account for every talent that God gave us. We are competing with Honorable Kalonzo Musyoka. I know that. And he's a member of this church. But I must give him a lot of credit that over the many years he has lived in the opposition, he has tried so much to remain national in his conversation and in his presentations. I wish the other opposition leaders would learn from Kalonzo Musyoka. Yeah? If for nothing else, he has tried to maintain his conversation to be national. He may have other challenges, but that is not one of them. And that's why I want to say, and maybe that is because of the foundation of AIC Church. I wish the other competitors would come to this church. Maybe they would learn something about nationalism, about having national figure, speaking about the country as one united nation. I really pity the kind of politics I see now, where tribalism is being glorified and division is being glorified against the unity of our country. Na tugitigana na nteto nende kethira tugichokera ja kaunti-ini ya Meru na nacio siasa cionbite kwithiriki wata mwanki jo munene kiri kiatho gio kareo kinene kia gukungwira miaka 20 ya mantu jege mitu kanera jijikene muno ya Community Forest Association na na gavana wa Meru bagwatanirite na PS wa mantu jege mitu nwe Gitonga Mugambi nibetete na mbere na kwithwa bagitumira kanya ka na gwita na mbere kuringa siasa cia tutam na kuringira ndebe thirikari ya President William Ruto na raporeti ya kariba Meru gwita na mbere kwithira bakigwata thirikari mbaru na kinya kubera bethiro bari na amani igitarire siasa cietete na mbere na kuwake kira gikareta maendeleo jama ingi ndene kaunti ya Meru ni ukethira akia kariba Meru bageta na mbere kwithira bakigwata mbaru thirikari rero no marikwetu wanteto mutugi wa Kiambi no kare Antonio na turetera ripoti hizi. Rukuo gatigati ka ngavana Mutumanto Ethinge no komereria matagiti gikimithikali nturi ironekete kwanjiria kwarama nkuruki ngavana Mutumana aru agiukia rumore rwa giciaca na kwithukira mithika na bobo ni kumana na miare yawe aru eria kuringana na ngavana Mutumana ya kumwageria gitio giteke ngavana lentore dore ndo mwana namba 4 no kelia gwe muntu wako mena muntu wetu Mutumanto Ethinge ari ngoria wora aringirwa kura wowe inkuru katwa witetherie mutene twakwinika so to mwera arege irumi ende ndaiberu wagyo inyande enda ko wata Mutumande muinge nte kwenda kwinara wera ampinya nai mambura lora mogoro buru ambagira ndoni bamanu bogategere Mutumu imo imbura lora mogoro edalentore bamanu bodo na lentore mwagindoni Mutumana makai na muthuro jo munene na uritie mithika kwamba guchua gitio kiawe mbere ya kwija kuga igitio akwenda guchokia kia Meru lentore akwende inkona akelionga ngana akena kana kamubuko kamwe kampempe lentore ataro minister wa agriculture imi ugwanga na bora tere kenda bora ma fertilizer mere kwa bora tere kenda bora ma ikwache mutone ate mi ayetherie mi kwache fertilizer ara tere ya evia otebye bonere odari na iwa ku ate no yeta wa kwa Meru ari wono yeta gochokia heshima ya Meru mbona lentore no amochokia heshima wengwa kuria na leo nkuruki ngavana Mutuma wamwe na mwandiki kirerwangirwa mitu Gitonga Mugambi ni baringirite ndebe thirikari ya William Samoei Ruto batu itwe namba 2 kere thirikari ya William Samoei Ruto kere thirikari ira inge ciaba Matiang'i ciaba Gachagua ciaba Kalonzo
iuti onde tuteko menya Amero barethira be namba mbi tutena kinya namba eye twe namba 2 turerwa nembe Amero kaba kuthwania no turi ya choka oba twira ito arere choka abo gera ngabana tu tamre ani kabo genda moro membore wande goro abo gera moro wande goro lakini mi odiyani urapo kagwatera nani kenda ngwatera nobo kagwatera kenda ngwatera eyo ni barabara bo agwatera ora ndeku lakini bo amerekia omenya mimi nimesama Mutuma akiuga batetikiria kurekera giti kia munini wa rais kiria gikariri Profesa Kithure Kindiki ni untu bwa siasa. Omero awere wagarekia kira wetheti atia turi Amero ito wete Kindiki kana tutewete twatia baraba kwa Kindiki ete kana batu tomo support njamii inge nara njaluo bariwa tunataka power kama tena ndemo gororo kwa tunataka power bariwa tunataka power hiyo kiti hiyo ndio tunalenga sana bato tukalogeria gete geu kilengi sana kana gato karemakio bakwaragia kirimambura ja gukungwira miaka 20 kuma gikundi gia kumenyera mito gikuthondekwa Miru atongere na kinya mwingi bakirombo guciebana na ciaca cigene na mito muno enjoyment. Conservation and politics are two different things. Ecosystem improving the livelihoods of our people are different things. So I want to say, including myself, PS, let us keep politics out of issues that are directly affecting our communities. Ora kwenda kuringa siasa atonye mutona aringia maraende tena mantu jaraja kuleta maendeleo. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Na tugitigana na ripoti ya Mutugi wa Kiambi na nitoketha tugithiora muthigo wetu mwanka ruterene rungi na nawe uria wari munini wa rais no Rigathi Gachagua ntukwena rua no mbito kwithora gichumiri na kugira migwi emirito kiri rais William Ruto akimuria na atige kwithirwa agikira maigone uria wari rais wa Nthiguriji no Uhuru Kenyatta na kumwira nete na mbere kwithirwa akigera na kathari na ntubara bakuria na bogiti kimwe kiri kithurano na twitite mwaka wa 2027. Akiari Gachagua netete na mbere na kwithirwa akira rais William Ruto ati na kuona we noe mtura wina inya wa kwithirwa bagitirimana noe ndebene na nombete kwithirwa akiamua ati kire kithurano kinene kia 2027 akomba kwithirwa akimuani na kumuita State House mwanka hombe kwithirwa akiana nja kwawe. On Tuesday I did share with the people of Kenya an audit of William Ruto's performance for the last 4 years. And I did indicate to the people of Kenya that he has destroyed everything from the education sector, health sector, insecurity and everything. And instead of the government answering the real issues I raised, members of parliament, cabinet secretaries, PSs were mobilized to abuse me. And that is insulting to the intelligence of the people of Kenya. William Ruto and his government should have answered the issues that I raised. I have seen President William Ruto yesterday in Eldoret attempting to divert the attention of the people of Kenya from that debate. The debate in Kenya today is what is Ruto's performance for 4 years. His lies, his deception, destruction of institutions, bringing the economy to a halt. That is the discussion. And William Ruto is in usual style, trying to divert attention by attacking President Uhuru Kenyatta so that the people of Kenya can abandon that debate and start defending President Uhuru Kenyatta and castigating him and bring the debate around President Uhuru Kenyatta. William Ruto, we want to tell you, you cannot divert the attention of the people of Kenya from that debate, the discussion on your misrule for 4 years. And that is the debate that must go on. I want to tell William Ruto that the problems you have found yourself in, the woes that you face, were not caused by President Uhuru Kenyatta. They are self-inflicted. President Uhuru Kenyatta, for the record, never advised you to abduct and kill the Gen Zs. President Uhuru Kenyatta, for the record, bequeathed you a very peaceful country
where the rule of law was in operation. 4 years down the line, this is a country of goons. Goons have taken over the National Police Service. They work alongside police officers, and nobody is safe in this country. It is not President Uhuru Kenyatta who told you to suspend the rule of law and use goonism as a way of life. It is not President Uhuru Kenyatta who advised you to destroy free primary education, bequeathed this country by Mwai Kibaki. It is not President Uhuru Kenyatta who told you to suspend the NHIF and come up with a mongrel called SHA. So, William Ruto, please, leave President Uhuru Kenyatta alone. President Uhuru Kenyatta is retired, and face your competitor, Rigathi Gachagua. That is the man you must face. You cannot pretend that you are at war or you are in competition with the President Uhuru Kenyatta. President Uhuru Kenyatta will not be on the ballot. He is not your competitor. Just accept the reality that the man to face you and remove you from power is one Rigathi Gachagua. And that is the man who issued an audit on your performance on Tuesday. It's not President Uhuru Kenyatta. Just focus on the real battle that lies ahead, and you must accept the reality that the man to face is Rigathi Gachagua. Na tugitigana na ripoti yu na nditukathira muthigo mwanka ruterene Robore na ara mwandiki wetu Wandeto akumbite kwithirwa agikinya nomba kwithirwa agituretera ripoti ya tindete ruterene ru na ara kariba rutere ru rwaruire rwarera na bontu kwena arua bethirite bagiciumiria na kuonekana kumeneria bunene huro kuromba gite kia mubunge wa Ekurwaja kaunti ya Meru no Nkirote Mbirire bakiwa kwina miario ombere kwithirwa akiaria mithuku yorore thai karambuka ilemia na kumumeneria na bakiwa miario itagirite buru akaribani betete na mbere na kwithirwa bakiuria siasa bonde baraba kuringa siasa kagiteneka bethirwa bakiringa siasa itena marumi na siamani ire itetuma Meru bomba kwithirwa bagitiwa bakirwa akaribangu kibetete na mbere na kuwa ati bonete maendeleo ya Kailemia na nikyo gitumi bageta na mbere kwithirwa bakimugwata mbaru na kinya kumuringira kura kaire kire ithurano ne binene twetete bya mwaka 2027 mwandiki wetu Wandeto kuma rutero Robore mwende wa Laiboni ari na Nteto utariria Orira murwiri gitika mbunge we kuru kaunti ya Meru Nkirote Mbirire yetite na mbere kwithukira atongeria bange na miario ya irumi na muno akibekana kulenga mubunge urikwo karambuka ilemia na Nkirote Mbirire ni siasa cia mpatho utambio theri ori na arua muthuro yo munene twene kuru baba gikundi no ntobwa Mbirire uria ejererwo ire eja kuruma kailemia turiuga atere Mbirire mekonga ciuni otugacanji 2027 na gware nonto no karera getene wa mathirikare no tegore na thai mecande kwina ndo turatara matigi jara waithaga mbewe kutote kwenda Kailemia na tuthitheretie manto ja manene atuthitheria simbio na roire rwarera atujokeriana bate na aciari na jonthe atuthitheria natigania Kailemia buru Kailemia tutethetie manto ja mainge bati ntureneje Kailemia aturetera incubator Kailemia ja mejengo na tugwaka nao Kailemia tuthomitheriana Kailemia manto ja tuthitheretie tukonda kunya kigwetu agitwa meko eu ni omeko na ni otwe ne mwanka thai Mbirire ko ethia karumenyeria to kuonerere mbere ugitege mbenara gutunya Kailemia microphone muromo wake araia weja ruire aja na ndika wejo mwira ena upungufu wa akili na wejo mwita kameko tucokerie tukwire Mbirire ugwe kawe mwagi nthoni ugwe Mbirire gwatira Kailemia nthoni Kailemia terumana Kailemia ate siasa cietuma Kailemia ngugeita ekuru babarea ibatethetwe ekuru babarea ingoko bakurithia na incubators baecho komurithia nkara turare akana kara changa iroro iriaja muthakora changa iroro iriaja akuete atina wo muthika oringerwa thimu uchange thanduku waugoteta mathiko Kailemia aumara agurira utumba gwitikiria wewe cimoti kwejana Kailemia tiumara arumana ende mecemania yonthe gwire ogetoka arumana Mbirire batu au tukinyite nande gitare oromba kura no engero na ibwe pesana thaiji ntikona ja kuno witite na ndirenda gwira arimi beto barabara nenkerwo mpempe kwambe butege expiry date
Kuluki bariwa kaita karabere ari getene utethio bona kumania nawe batiwa bakawa tambaru karambuka ile mekinya ithurano ne twetete na nikenda etana mbere obaritira ngui ngogwera atiribiriri riri ore thirikari-ini ugotinda gacaruni ugotinda mbotiki kucwagira twikiaga na uria ukatherwa thongomi uri obicini ende utibio tutetheria bio thai no kumira umire thirikari-ini biria waithetare bakio tora karibaro ire rorera itubangite ngugira tukarita ti irumi tote kwenda irumi ro ire rorera na ndi bakio tuthura mutongeria na maendeleo na ngugira tuitirite ti irumi tote kwenda irumi kete kia stores cia Kenya utiro twa kuona ugitethia antu baruire kana bareterete mbeu kana msanda thai waiyo gwatwa wengwa gitine irio bareterete birio twirie wikite stores utibio bakwenda thai cikethirwo no remerwe karaome bagatethwe ne atongerie barabario agintu kiria twaukanie ja ruire rorera necima rumana na wange kwetha we murumani no nturumenyeretie na mbuga bakweshima na marumi ja kwendere rorera eja necima. Reporter Mero TV kuma bore mbita wa mwende wala iboni. Na kumania na ripoti ya mwende wa Liboni kuma rutere rwa ruire rorenge wa Southiment Nwesha Ndrak Mwiti ombe kuthura kithuranira kiatho kia Rambe kiraba bakwirigira kuthura bakichanga ankuruki ya milioni 3 gatanta 6 mbeca bakwirigira ikiatethia muno kithura bakigura mbasi ya skuru ya KMTC rwangiro imenti nkuruki George Netete na mbere na kuthura akiwa bathithetie kana barenda kuthithia Rambeje nikenda bomba kuthura bakiona mbeca iji batigira ati kinya irasi bikumba kuthwa kubikiongerwa ndene skuruije na kinya nyomba cia kurara cia ana ikuongereka ndene skuruije kenda kinya ana bethirwa bakiongereka ndene skuru ya Wenjonji Kinywa ukoromba giti kia MCA abogeta ya bogaiti norite Daktari Shandrak Mwiti nethira kibangania ntuku ya kiatho kia Rambe nikenda akari bakethira bagichanga mbeca nkurukie milioni 2 na 600 mbeca igatetheria guchwa taito ya cukuru ya KMTC ya Kanyakine nikenda taito ije igatetheria mbeca cia thirikari itumirika gwaka nyomba cia kurara na kinya kuongera irasi. KMTC ate mbasi nerejire Kanyakine reo lakini mbasi ije kinye kweya ite kuona na boka mata no twana batigarie 50 no tutena koshi we gwetwa nursing kwa ugathina gaka twina ko gataito kaka gakwaga taito kenda contractor amberia gwaka irasi no ntombesa irio mbere icoka ko kinya ko kongwa tutaturire nikenda taito ekonekana mpwe kwatanira na mtu wetu wa DCC ogwatanira na batongeria bange baraba gwatirite miunda eji ya society baraba atongeria bara thithia gikaro na DCC na atongeria ba society eji bukarenthi guru kathina kaga tubesa tutu kinya kethiri gotweta batu jani ndembeca imbe ombete twatethanie tucwire antu babogeta ici taitweje nikenda cukuru eje tigakwia roi kaba kwenda cukuru ethama bwe cukuru eje niyo tegemeo na niyo tutegete kingi kira tutegete turi akariba Kanyakine ni cibitari ya Kanyakine yomba kuma level 4 itia level 5 kwa winto biu bikeja gukua batwe abogeta ici yonde tugukua kwa wi kwenda kwera Dr. Sandra Mwiti no kaukie magoro nere DCC batothoranie mucemani jo thithwe stakeholders antu bara bene yujani na mbeca itwetwe tucange mbeca ciako thira taito yoneke na cukuru contractor amberia gwakore nkuruki George Kinywa riuga thithitie mucemanio ntuku ya narua nikenda bakaririo ria bagokiria cibitari ya Kanyakine na kinya cukuru ije ya KMTC Menti Campus. Kwa narua twejete kwera Dr. Sandra Mwiti bwega na tumwira nawe au gutigera gwa contractor na cokie contractor site-ine contractor neje site-ine Kanyakine nikenda cibitari yetu igaitia kirasi aria tukwenda kuga narua aki gatukwenda kuga kinya tukuigwa mbeca ikweya contractor tutamwona site-ine agiaka buramwona bwe narua twejete kwera Dr. Sandra Mwiti ogwe contractor no tunandiri oba site ira mutinde kene kenda keja site-ine eja site-ine amberia gwaka kashwate na cibitari yetu yokira kirasi antu betu bamberia gutiritwa bwega itia level 5 na kurifawa na level 6 tugacokeria nka
nĩ mantu jekiri kirore nĩ atongeria ba matura kuma wondi-inĩ ĩjĩ ya Bogeta baria kinya bo baugĩte batikira cukuru ĩjĩ na kinya cibitarĩ biethira bikigwa twaritoa uria yondire no waritoa bagwita benyia nontu bwa mismanagement ndaigua ati cukuru ĩjĩ nĩretete thĩna ĩtĩ na arito ya KMTC na ĩtĩ na arito ũyũ batinya tũraciari tukaigua tukithura nontu ria mwana jo rendire kuthoma acoke na nĩ cukuru ĩrĩrĩkana ĩtĩ na arito nĩ tukwirwa ngoro ĩtĩ na arito batu turaceri tukiwa tukithura nontu ri mwana ũrĩa arega kuthoma tugabaikia ucuari kintu tukuigua taito ni urite ana no turi mono batio turienda gwatanenia Sandiraka bukari ya Nthiraku bututhirio bugukwendeka mbese ikura bautio butucwire cio njucini tuone site ya mwira tuone kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumamu. Na kumania na ripoti ya Jeff Wagituma kuma rutero South Menti na nde tukethira tukithiora muthigo mwanka ruterene rwa Igembe North nara orira ahana nabo bari na nutharu nene rwa rira baingite skuru mweri joenana nabo nande hatongeria ba ayuthi ndene rutere rwa baciumiritie na kuthira bakiuria na baba bethro bakimenyera muno kagitene ka bari ruthene nikienda bethro bagicoka skuru mweri twetete bari babega nguruki atongeria bani betete na mbere na kuthira bakiuria kinya ciari kuthira bagitegera muno ni mbio yongwa na baba bakuthithia igitari bari ruthene na kubamenyera nikienda na baba bategethera bagitonyanithia na mantu jateagirite ya nchobi na ndawa cia kulevya na mantu jange kathumba nguruki aciario baba ni boritwe bete na mbere kuthira bakimenyera ana na bategetekire hana ba bethro bagitithia bikibiki ontuboro bakuana ba no bethro batena ume bo kumenya sheria cia barabara ontuboro bombo toma hana ba bakethro bakienyangia uturo bwao bwa ukaberene aciari nande ni boritwe gweta na mbere kuthira bakimenyera ana na kuthira kinya bagitigira mweri jwa kenda jwa kinya ana ba bonde bakumba kuthira bagicoka skuru ura kwagirite no mwandiki wetu wanteto kumarutera rwa Gembe Mukiri wa Nkonja ari nacio tariria na kaita ka skuru ingi ende sadi ni bore tukumenyera nabo na muno ana bandaka bakethira bakithano bikibiki kwetase barabarene na onto baingi bo batikumenya kinya sheria se barabara na ende ene njire moyo tana na iboya musiari akomba kwethira ari mwana na kumumenyera kaita ka karutha kwina mbewe mbithi na twana tuto kuthoma itumenyerwe namba 2 ituingite skuru na kwetu kwinya ntano ciari antu betu ankuromba muno gekoro na tuyuyu twetu ana betu bari bamenyerwe na mostly thai tuingite skuru mwana eta ko yuyu oke na wino eto tanirwa na ntano ciari ciathirere fashion baba tuweye muweye no kamata mbeu wari ukethera gutena mwana muweye ruyu tutiona mbeu tutionana wira wa men are the seed carriers so anto betu tumenyerenia na betu na kra bikibiki onto mwana na kra bikibiki atoko mao bikibiki ete dasinya njeren mwana ene nya bikibiki nya tena side bira atoko ena speed onto na kwenda ngo kinyanto kenda soka na etete haya mwana atobatu kona ngo bikibiki ne Igembe North muntu agetha kenda gona mwana ngui kana mwana ura kona nyumba na karisa kana nya Mombasa bare irana na wetu na thine mwetu mitana wetu nya gatha kona mimba za mapema muno ana betu waya so neglected utemujera ne ya mwana thimu ngiri 10 autostoka Diwantu bezaro ni bakuru nontwende kaitaka siasa nikakinyere antuka baleli na bamenyekira bakuringira kura na bakaringira musiasa nontu bwambesira bakwewa ende bathure mutongoria nontu bongwira kurita nontu ni mutoria yo mtukimbethe yuokwa ndagwelenka menyote goringa kura nontu baku oringa kura nontu bo mwana okura okiro stragoro kirenya oyo sigero stragoro kiri imakosa thai mutongoria abatu kwempa abantu bake kwatuka abarita level mo abaendike level engi misema ni ene na thirikari lakini weta kuwakilisha interest cienu nonto wekethra weti wetete nonto wa kuwakilisha Igembe North na Meru akaweta kuwakilisha interest sengirie kuiro kathano kana ngiri thano iro kana nkerwa etawari kwa niaba ya timu ira the whole Igembe North kana the whole Meru ira inyume ku can empower a youth. For example, Igembe North, utoto kona mo youth empower. Utoto kona mo youth kiwa hata wanjara kutuika no kinyanto ange ara to gombogi. Nikiripotera Meru TV, Kumembe, Beta, Mukiri.
Okonja. Na mutagerio Meru TV kumania na ripoti ya mukiri wa Nkunja kumurutererwa rwa Igembe ikethiro gitwa kanya kanini go kunda gikombe kya rwito chokerete kagitagatikura yo kethiro kimaru kwa mitambone kuri na matujangi ja maingi jara tukuthura ndete ogorobona arua na turingi kienda muno umba kuthirwa ukiyamenya. Pixotaona nyuki nitwi muchiro mishemo yonthe kenera nyomba chetu cha kurara kuma kiwango kia standard, superior na executive. Akiri michemano ya kibiashara turi na modern conference hall iliobitethiraga mushamo na litingoge beotea gukwa kiririkano kia ndionga yaku Pix. Aja Pix Hotel nkero ikwena iriole gataria thambira na rojirori na karutera ukenero tungata bo spa, sauna, steam bath, manicure, pedicure na kamasanji kamarerete ukiebera stress. Turina outdoor training, rope courses, 88 meters zipline, hiking na forest camping. Mwago jo junde jo kirikidwa ne udhongi bo Mount Kenya, The Aberdares na Lodaiga Hills. Pix Hotel Nanyuki 33 kilometers kuma Nanyuki town, barabara ne ya Nanyuki kuerekera Meru. Aranire natwi gukurukira 0711 969 690 na kiri website ni www.pixhotels.co.ke na ukamenya kongo getu gatikarithira mushamo. Pix Hotel Nanyuki, beauty and taste with nature. So nice, it's home away from home, beauty and taste with nature. Pix Hotel. Kamkwanja, tatua mfuko na biashara. Shinda times 5,000 your bet every 20 minutes. Ukicheza na 20 bob unavuna 100,000. 40 bob inakupatia 200,000. 100 bob inakujenga 500,000 shillings. Na si cash pekee, bidhaa za kazi na nyumba, air fryers, juicers, smart TV, fridge, cookers, car wash machines, cake mixers, motorbikes, washer and dryers, Skygo tuk-tuks na marutis zinashindaniwa kila siku. Ni rahisi, ingia kwenye paybill 440 ama 150 account Meru. Cheza na 20 shillings to 2,000. Changamka, kamata mkwanja na bidhaa, hesabika kama bingwa. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the GRA. Mutegeri wa Meru TV na muthikiria wa Thiri FM, kira nikio kirima kana kira kije kiene muno ya kirima kia Mount Kenya. Kuma Kenya ira ijo kirio ciathi antu bakirima batwire bari kintu kimwe. Kirimo ke no kyo kigwatanithiti mugongo jwa Meru, Aiko na Embu. Na kinyarira baru jairo ciathi baru jaira bari kintu kimwe. Indi dai no ntuba mantu ya gisiasa tujo ni tukiririte kirima bamwe bakiuga atiri kirima ke
nĩ kĩgitanio. Unapasua ukabila. Ukabila wa Gachagua. Unapasua chuki. Chuki ya Gachagua. Unapasua. Na bangi nabo bakiregana na mĩario ĩngĩ. Mimi sitaki jamii yetu itengane. We are one people. I don't want to see our community talking in different languages. We are one people. Hata wewe Kasongo hutafaulu kugawanya mlima. Na nikwambie, kugawanya mlima ni kama kukata miti ya mugumo na wembe. Na nontu bo nikio gitumi Meru TV na Dairy FM tukethirwa tugikuretera rwaria ru imwe kwa imwe kumaja mukawe-ini jwa Ezri Meru Town Jumapili ya tariki 16 mweri Jo. Tukariria rwaria ru tumenye kethira kirima kigaukanwe. Watanira nani Njeri wa Cheupe kiri rumuri rwa siasa twite kirima turiamo. Karibu horingi mutegeri wa Meru TV nikenda tugeta na mbere kwithwa tukumenyithia yara tukuthuranirite muthenya iyo na arua na nande tukiumba kwithwa tukithiora muthiguru ruterene rungi na ati nabo atumiri barabara nene ya kuma Nkubu gwita Munjwa na ndi bari na gintu kia gukenera nyuma ya darasa irerombite kwithirwa ikia Kinyamara kire atumiri barabara eu na kinya kwithirwa ikithiria antu baba inge kwithirwa igikirwa nyuma chuma ntere ni antu bawendi bobwega bagwatanirite na oro kumereria matagite kia MCA wa ndini ya Mwanganthia no Ndivenda Munene Kaburu akaribana ndi ni bonekanite kwithirwa bakiwirirwa ithithiriri na kuwa bakethirwa bakimugwata mbaru na kumuringira kura kithurano kinene twitite kia mwaka 2027 nikenda homba kwithirwa agitwika MCA wao na kubaretera maendeleo jange ja maingi nkuruki na mwandiki wetu wa ndeto kuma ruterero Kirumba Wankatha ari na ndeto utariria bakiaria na andiki ba ndeto atumiri barabara eje yumite Nkubu gwita Munjwa ni bacokeretie Munene Kaburu ngatho ni kubathondekera ndagaca eje bakiuga ni umbite kubacumbura kagita no na ndi bari na gikena tonto mitino ikanyia ndagaca eje thingitho ni karite nyume kurukia miaka 15 atongere bethura kuona bageta bakenya na bageta lakini utuona antu wa kubate gugitojo tukugitira igitarire lakini Munene wa Kaburu na gantu kawe kamondo jwawe atethuri una ategitene na ronera ibwega atethia akariba Mwanganthia njireje ne umite Nkubu kwenda Mamunjwa thokone ndagacekeje ndo ndonete accident yau na naende kwithira ntu wonde kugwirwa na inyene ne mono tunyekaragera mbure kia uthai no mwikungi utitonya ndene itumbite kuona rori itonyete au tumbite kuona nyatugari tutu nini kuma goni ndaciarirwe ntona kaire MCA
ekirite ndagacha ntene ntore kumarira barungamira kansara bararungama MCA ntona muntu wakite ndagacha teje munene akite note no athuri akariba baingi bararemi gwita thokone ya mujwa no ntubo twika ibakona ndagacha etibui ndireba baba ingi bararemi bakiuga njira itothongi ndagacha etibui ne kuraga antu lakini ikiatumi munene Kaburu aronere untubo abokinya muthia na gintu kiawe kianjara munene ta kathuri kale aspirant tu aige tiago gombea kia MCA ene ngogira aritete ndene mwanganthia mathithio jawe ija kuonania na batu tukarija antu baigane na the entire mwanganthia twena witikio round yeje kiothe kia munene thingi tune ya weru thainya ugatumaka na ndukene utuku kakagitania rwero no ntuti ogwa batwe atukugwa tugeretwe nkoro oi mukai nkoro maguta kuringana mantu ya tumbete kona nyuma yetu aja nyabu ngutikibo gucionera ndaga seje ni umbete kwithirwa vitisho bibi nene na ni umbete kwithirwa sorota ndaga seje umbete kututhinjira antu nturene no ntuba kuya kwithirwa bareja baburoki lakini tumbete gucurikirwa thai bwana mheshimiwa na tonge munene Kaburu rombete kuwa kigwa kiriro gia tori hauga gatonye buru kagina kawe karaburu na ko athithie manto aja MCA wetu omwanganthia ora twete gutonya nuntu no kumba ngugi nkoroki utote gitaira no na bura bukareka igitare munene akinye gutigo gutwika atindwanga munene agutwita ngugitewe kago kari antu bawe na atu antu bamwanganthia janduke mbithe mberema turikaneni kwiragwa kanyire kaina gwi mwene kagitene okau ne baugete ate bakamugwata mbaru ithurano ne biejete ni kenda atwika MCA wa wadi ya Mwanganthia mwaka twitite na antu bacharia mwankanduruma mouro na ukunde nao ndiege gotengo gengeto kwenda korita batu twena mheshimiwa ora withurithetio wengwa no thuri Murungu ne kwithia mutongoria tikatara kwa antu mutongoria atari kuma iguru ngogira munene akorita tike mwane kwa thirikari imoritio ngwe ciawe no mbite kumara o memeru atonya ndene Kenya na thithia kinyoto ora na antu banthiguru ciaome bamundoneti bamwamataria je bukuona na ingwetikia Murungu akamumbithia ajekira mwankara khomba uragwatane tugatuka muringira kura mwanka twene mebochario u twete mwankana na bwanjota mu uteno tuteta tukiendagia munene no tomanto jara thiete kinyanto bakeja bakurigara kinyanto baraba kumanara daroga bakurigara baroria kweri muntu utethuri no kuthia manto yako gegania ujo negitare akinyete nande gucokia guoko na guoko ekwa ntichokire munene Kaburu na kumuringira mpe ntichokia guoko na kumwira kuthia bwega mweri jwena na ntariki 10 ndebene ara mtu alinga kurewe tweteni twekire munene Kaburu gitene ka MCA kenda omba kugeta jaja na jama ingi antu betu bwatega antune chietu baraba ingi baumete nturega tuntu na guntu mwanya munene o Kaburu akikiche ntore kugia weru no te mundu kaire konania ena weru botethia na bena weru botethia antu bamwanganthia batu buru tukamukaria nuntu buru nyabo mathithio jau athithetie manto jau katuthitheria tu nuntu ikamantu akaimona kinithere njira gutethia mioyo mingi antu aja ndaka ikwirite aja rori turukite nyingi sana nuntu watweka ndagachera ari ja barabara lakini ande atristire na mtu rakona kuigwatira ekuru bara umauge umeteka itio tuko mwekuru akunena no ogwa nuntu ndagacha ni ndoku lakini mwekuru umeteka ititha ina ko meko na weru na ndagacha ri thongi na munene Kaburu Murungu akutharime na atujandu kembithi 2027 mwaka jumojo tigere ntariki 10 aba mtokwa no gotogekira gitine kendo tethia kariba Mwanganthia na ntubonthe ba Central Imenti keripotera Meru TV kuma ndagacene ya thingitho mojo Central Imenti mbetakiromba wankatha tukitigana na ripoti ya Kirumba Wankatha tuketha nandi tugichokera mwanka gicigo mbunge gia Tigania West na rana boge kundi kia ekuru kuma gicigo mbunge ki bombete kwithirwa bakiuthurana kwija hamwe na kinya kwithirwa bagita na njira na rabetite na mbere kwithirwa bakieresera kimako kiao kira kiombere kwithirwa kikibaringa ntuku inka ikurukite na ra ekuru bamba kiarie baugite ibombete kwithirwa bari na kiatho kia wita gutirimana na munini wa rais Professor Kithure Kindiki kwawe muchi ende kira kibarigariti na kuba makiankuruki ni ate bari ukinya guntukura bombere kwithirwa bakiano batega nto na kinya batari na fea ya kuba kinyanja kwao na ndiye kurbani bombete kwithirwa bakiuria Kindiki kwithirwa akibategera na kinya kwithirwa akibathuganiria na kubatonya kiri muungano jwawe ni kenda kinyabo bomba kwithirwa bakigunika otanto barabangi
Kumenya babe tu igo toketherio ra twetherio kwa batio ko tero ro plastic ro twene otekinyete kio kanera ke plastic otekinya kwethira kinya kweka tent ko tokundekela rio wena karaka bagara bati yega tweyete oketha mwera kana ndrengo kwa ku kana nso katwakwira atere nya kweto turi ari tafadhali kethora kendeke arengi obwethia makosa ora u atere ilinda kio me okoratete koro bamungano be ya kuona waku tikakendeke ora kinyere wakinya kora kana kenda tothra to yakoto to mwilinda to ya kuona nya muthomi njokerera tweta to ikie koro urangeti sibamenyera wakora na konywa na bakamenyerwa kinya na kuthamba kukwea na bakamenyerwa kinya na transport ndo kadha wa monini oraisi oromerete Kenya yonde iwo wako merio te change koro chia kwa koro bamunga alwa motuyo njogo indi bia tomato dhango kinya chukare to atiete nya chukare na makonia mezino koromba ngakwera atere gato kothetera kinya kotera ko methete na ithirikare kwera no to nyoto tareta na kura na ikura to yo tomato to techa kao na ibo yeta 2027 inyoka hapo kwenda toroma kero possession tutashimama twari to tukero na uko kwindeke guteta wotheri wita no asoka boya okay akoba no simu akoro andware ni onto tukubura ke kurucie to cia meru kiao tio mukayo chibura kiao cio kia cia chienge koro kera mungu wolele wona kinya wa mami oku oro mona oro wona mami oku baba tuko mokyo na kinya nge koro isia to ituje baturu to no to meta ke batwe na batu to komenya kinya biro to nengere itu achuno ni mutuma to athinge bena linda kiome atu tweregereta wo muntu ayata atia chambia cha ngiri 5 na ngarama rero kana mbewe kwa ando ewa lakini ndo akiandiarerie batu mbeo na basa ikani o achoka ngiri mutuma to athingia bena linda kiome ibo batorero kunya watu twe mwenye garenge bado tona kieto no gatweregerete kona kieto lakini tona kieto bado no gato kunyamara kinyana akoro batoingira metie batwera gatwetere turata kunyunya nchobi na una beje twere no tikato ai siwa kenenya te kwera tere kinyanchero weto ene karo yabo weyete kere akoro enya to tukera na mheshimiwa na to tukera nya kwa kufikira na tugitigana na ripoti yu tukomba kwithira tugichokera rutene rungi na nawe mutongeria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka tukona riwa na chumirite na kuria Kenya kwithira bakigwatanira na kwija hamwe na kinya guchumirie na njira nene na kwithira bakiciandikithia ya ringi kura mbere ya kithurano kinene twitite kia ngiri 2027 Kalonzo akwariti mantu jeje jonde ari rutere rwa Kilifi rutere rwa Mombasa na raba kari na kiatho kinene ge kuwata ugeni Aisha Jumwa uro witite na mbere kwithira gitonya kia mene kia Wiper bagwatanirite na kinya siasa babia mabingi kuma rutere rwa Mombasa na nande bagwitite na mbere na kwithira bakiuria kana anto na Kenya bonde gutumiria na njira nene na kwithira bagiciandikithia na ringi kura na kinya kwithira bagitumiria kuringa kura kithurano kinene akiwa eu ni njira yonkake irekomba kwithira kiani Rais William Ruto muchie Kalonzo akiaria netete na mbere na kwithira akiwa ngwataniro ira anto bakithira bakionania na kwithira bakiringa kura ra kwagirite kiu ni kionkake kigatuma Rais William Ruto ombe kwithirwa kiananja na mtungi ombe kwithirwa kijukia giti kiu. Watu wa Kilifi mko tayari kuungana na Wakenya wenzenu kumfanya Bwana Ruto awe one term. Na vile vile mumeungana kwa kauli moja kwamba mnataka mama huyu shupavu Mekatilili wa Menza awamu ya pili awe gavana wenu kwa tikiti ya chama cha Wiper. Na vile vile mukasema kwamba mtaweka kila juhudi kuhakikisheni kwamba mtajiandikisha wale ambao bado hawajajiandikisha kama wapiga kura. Unajua kutakuwa na mass registration tena mwezi wa Novemba. Kwa hivyo vijana wote ambao hawaja wamehitimu miaka 18 na bado hawana kitambulisho na vile vile hawana kura, hiyo that will be the final registration, mass registration. Nataka na mimi niwahakikishieni, nimesikia kwamba mmekabidhi mheshimiwa gavana, sio mtarajiwa, huyu ni gavana. Huyu ni gavana wa Kilifi. Mimi ninakubali kwamba nyinyi mmemkabidhi mimi pamoja na wenzangu wa chama cha Wiper Patriotic Front awe mmoja wetu, sio tu gavana wenu hapa, lakini atusaidie Kenya nzima. Mmekubali hiyo yote hayo? I will put the question, as many as are that opinion say aye.
As many as of the contrary opinion say nay. I hear no nay. The ayes have it. Na ripoti huu ikwamba kwithirwa tukitegera katanta nteto cietu gorobo na ruwa gucokeria nkatho cia mwanya mutegerio Meru TV no ntuba kwithirwa uria muna batu gutegera nteto cietu ira twithirwa twikuthuranira ontuku gukumenyithia hiara ya gwita na mbere ndene nthiguru yetu ya Kenya nkwendera tuko buthongi na bujurithari mu bimwathani ndinkwirwa kwamba kwithirwa kiumarika mitambo ne kigosho gikethwa gikwijira kagita gatikura ya tugoshe mwathani tuthathakie mwathani nikienda tumba kwithirwa tukiambiria weekend yetu na njirira yagirite uniri turakwa uri mbita Njeri Wacheupe.